Iphupho lakho uyalilekelela. Akusho ukuthi wena ngoba naku usunephupho kuNkulunkulu sekubusisile ngaleli phupho leli elikhulu usuhleli phansi ke manje ulunde ukuthi uJehova ulinde ukuthi usimakade enze izinto zakhe. Uyavuka ekseni wenze leyo phone call, usende leyo email. Iphupho liyasetshenzelwa, you go there and you work hard. Umina ke ngumuntu wesifazane, I am 30 years old. Ngiyasebenza ngenza ibhizinisi lami. Bafethu ibhizinisi lami kunzima kodwa liyahlangana khona, iyabonakala idirection. Futhi nje ngayeka yonke into, ngayeka kwamjolo, ngayeka mathandana, ngathi nje I am focusing on my business. Hake ngicela ukunitshela ukuthi nangu ulwazi Sithole. Ulwazi Sithole ngahamba naye, ngafunda naye primary, ngafunda naye high school, ngafunda naye university, yize noma university besingenza izifundo ezifanayo. Ake ulwazi angitshela ukuthi mina ngafunda naye primary, ngafunda naye high school, tertiary sekushoda ukuthi sishade manje. Owena ubambo lwami nawe uyazi ukuthi vele ngangine crush nawe sisukele primary, kusukele eqaleni namanje leyo crush leyo isasekhona. Futhi bafethu lento ayishoyo ulwazi yenza isense. Ulwazi Sithole usehlala eScourt, mina ngihlala eThekwini. Okay, ayikho inkinga, sivumelaneke, sijole over the phone, siphinde sibonane futhi, yabona siyabonana nje, siyakhuluma over the phone nje, si connected, yabona into yakhona ishisa ithi bam. Ulwazi was a very very romantic guy, like bekakwenza show ukuthi ngiyayifila mina lento yokuthi he's a romantic guy. Uyabona mangabe siqeda ukuvumelana ukuthi siyajola manje siyathandana, savumelana iValentine iseseduzane. Mina ngaze ngithola iValentine empilweni yami, kodwa that day ulwazi wangenzela iValentine, ngaposta nami njengabonke abantu, kodwa noma nje ngangifihlileke ubuso ngiveza isandla kuphela. Ake ngicela ukunitshela ukuthi sathandana for 3 months, uthando livutha lithi bhe. Ekseni ngivuka ngaye ulwazi, emini uyena emsebenzini uyasebenza nami ngiyasebenza, we understand, si together sindawonye. Ake futhi bafethu like kwathi mangabe sekushaya u3 months ngayizwela mina ukuthi yabona ke manje sengisemathandweni, I'm in love. Ngamtshela ngalo wami umlomo uGayi ukuthi ayingisemathandweni, naye uGayi washo ukuthi usemathandweni. Uyabonga ukuthi because bekade ngamtrust eqaleni, sengize ngavumela inhliziyo ukuthi imtrust, because the time isanda kuhlangana yabo benginama doubts ukuthi uyithandana nomuntu oseScourt, mhlawumbe khona izinto abhizi ngazo. Athi nginikeza inhliziyo yakho, I am not going to hurt your heart, give me your heart, isezandleni eziright. How can you give someone your heart? Igambling phela leyo. Kodwa bafethu in 3 months ngagcina sengimnikile ulwazi inhliziyo yami. Uyazazi izinto ozenzayo mangabe usethandweni uba blind, ukuthi nje uba blind, you understand. Ake mangabe sithandana nolwazi kusamnandi kanjalo, ulwazi manje aqale ehlise ilevel yama calls. Uyabona leya excitement mina ade ngijwayele, yabona ulwazi aqale ehlisa ilevel yama calls asangeni njalo. Sengiyavuka nje ngijampuluze ngisebenze kuze ukuthi ngabo 9 mhlawumbe usezo communicate ngabo 9. Kade nje mina mevuka ekseni bengivuswa uyena, usezo communicate ngabo 9, mhlawumbe aza aphinda communicate entambama ngo4 or ngo5 or communicate emaseyolala. Kwaya ulwazi kwalo 9 o'clock kwangabe kusacommunicate-eka, kwase kuba nje ama-WhatsApp nango-9 mangabe nasebusuku maseyolala, mhlawumbe nje kube yi-call ethi 2 minutes. Intoni ongathi nje ukhulumile nosithandwa sakho ube 2 minutes, asawubona uyaphila, how was your day, and then bye bye, ngiyazela. Ngithi yabona ke le ayisekho, yabo le call ya 2 minutes mhlawumbe engena once a day, sekuyi-call yokumaka nje iregister kulwazi. Ayisekho lento yami nolwazi. Ngimtshela ulwazi ngithi lwazi, I don't feel okay anymore, like angicabanga ukuthi usangithanda, ngicela ungicacisele ukuthi usangidinga noma usangidingi, sisheshe nje izinto siyilungise kusase early ngidlule kwi-heartbreak mase ngiyakhohlwa. Athi ulwazi ngiyakuthanda ukuthi I am going through i-depression, I am tripping back kwi-depression. Nganginayo vele i-depression kudala ngenkathi ngihlukana nengoduso yami.
Okay, ulwazi wengitshenile mabese siqala ukuthandana washo ukuthi wena ingoduso but bahlukana nje ngokusemthethweni. Ngambuza ukuthi una ingodiso yini indaba athi yena ingoba yena umuntu wamasiko yabona uyahlaba ingoduso iyakholwa. So kwathi mangabe sekumele yena kuhlatshwe ukuthi kuzohlatshwa intontoni asingoduso yena ngeke ihlabe. Wathi yena nje umuntu wamasiko angeke nje abe nomuntu azoshada engathelwanga ngenyongo. So wavela nabona labantu laba abafani ngcona athola umuntu ofana naye, umuntu okholelwe emadlozini njengaye njengoba naye ekholelwe emadlozini. Ayike ulwazi umuntu wami mangabe ngimbuza ukuthi yini le menza ukuthi a-trip back to i-depression, asho ukuthi indaba yasemsebenzini, unenkinga emsebenzini, wa-appointwa ukuthi emsebenzini angene kwi-position enkulu. Mangabe se-appointiwe kwi-position enkulu kwakumele ngene yona kwangena wabona kusebenza omunye umuntu, lo muntu loyo ethi mina I am acting on this position. Asho ukuthi okay you are acting phela sekumele uphume ngene mina, athi lo muntu abaphathi bengakangikhipha ngeke ngikwazi ukuphuma. Hawu ingiphathe kabuhlungu lonto leyo ukuthi hawu umuntu wami udlule stressini esingaka nkosami, kodwa ngimtshele ngimbuze mina kodwa iholo lakho uyalithola la kulo position enkulu appointwe kuyona, athi hey iholo uyalithola njengoba linjalo iholo. Ngithi mina ungawari kakhulu, don't stress about it because iholo uyalithola, don't stress about it. Athi yena phela mina ngifuna ukuperforma because abantu bangibuza manje officeini ukuthi kwenzakalani, uyabona kwenzakalani, and lo muntu lo ku-acting ungidlisa ngamapayipi yena ongishove emsebenzini angithume, there is no respect ukuthi mina ngingaphezulu kwakhe. I can understand ukuthi isho ukuthi it's because udlula ku-depression that's why engacommunicate, yabona. Bafethu indaba ye-communication sengiyikhulumile wathi uzozama ukuyilungisa. Kuyifanele njengabukhona into elungisiwe kube worse, kodwa nje usale ngisendela ukuthi uyangithanda, you understand, kodwa kube worse. Ngiyikhulume for the second time, ngiphinde ngiyikhulume for the third time, asho ukuthi awuzoyilungisa ukuthi udlula ku-depression. And then on the third time I've realized ukuthi okay le depression yakhe isi-affecta nami, you understand. I understand ukuthi une-depression, I need to be there for him, but whenever I try to be there for him umuntu uvelane nje abe avale, yabona ngivalele ngaphandle. I've decided ukuthi you know what, othi ngiphume kulo budlelwane is abungisebenzeli kunokuthi i-problem isolveke, i-problem iyaphambili, iyaqhubeka iyaphambili. I-depression yakhe isiyangi-affecta, sengi-affecteka nasemsebenzini wami because ngihlezi ngicabanga nkosi yami ukuthi kuba lothanda ade lishisa bheka nje lavelani laphola kusho mhlawumbe ugasa ngithandi kukhona omunye umuntu, but futhi ngi-confused because ebusuku angifonele esendlini yakhe esekamereni esekhumulile, you understand, noma i-call iba mfishane, uyayibona lonto leyo. Ngivelane ngidecide ukuthi you know what, phuma kulomfana, ngiphumeke emfaneni ngimsendele i-paragraph. Bafethu ngoba ama-paragraph esiwasendayo mangabe sidampa abafana ngimsendele ngisho ukuthi mina I can't do this anymore, angeke ngisakwazi ukuqhubeka ngikwenze lokho. Ukuthi umfana wake wa-reply, mfana akaza reply, akaze aphendula imessage, akazange wayiphendula. Inhliziyo yami yaze yababuhlungu ukuthi hayibo because lo mfana wene depression, kwenzakalani, akaphendulanga imessage, kwenzakalani. Kudlula izinsuku ngiyibambe, kudlula 2 weeks, kudlula 3 weeks, ngize ngimsendele imessage because ngangimthanda bafethu futhi bengisamthanda. Ngimsendele imessage ngimtshela ukuthi ngimbuza ukuthi uyaphila, uright, avelane angisendele afowade i-suicidal letter yakhe, athi afode incwadi yakhe ukuthi bekafuna ukuyibulala, ekhuluma nezingane zakhe, unengane ezimbili, esho ukuthi izingane zakhe imali zoyithola emotionally, uzocela ukuthi idayise ini zihlukaniselana imali kanjani. Sho ukuthi kahle kwi-suicidal note yakhe bekabhala iwili. Ake bakwethu ngicela ukunitshela ukuthi umfana ngimzola ubuhlungu ukuthi athi nje yabo the time ungidampa kwavela nokwabamnyama kakhulu because bese kuwena kuphela osuyi-hope, uyabona, njengomuntu ongenabo abazali, bese kuyiwena oyithemba empilweni yami nani. Kodwa-ke now I'm back, like I am building my self-esteem again because ngavela nengahlikelwa ngisho nokuzithemba ngidampwa. I am so hurt but ngisakuthanda futhi ngiyakukhumbula futhi ngifuna sibuyelane ke nomfana. I get the second time I felt so connected kumfana, I felt so connected, but umfana athi ucela ngimthembisa into eyodwa
ucela ngimthembise ukuthi angeke ngisamshiya again. Ngithi mina soze ngikuthanda kabi, ngithanda ngenhliziyo yami yonke, futhi nje kwangasikona ukukudampa lokuyana ngangi-expect ukuthi ini izosheshe ilunga into yethu. Athi umfana okay, njalo umfana mesikhuluma vele nakhala athi ngithembisa ukuthi ngawusangishiya. It was so painful the time ungishiyile. Hawu, isiyangistressa ke mina lento umfana mesikhuluma avela nakhala athi ngithembisa ukuthi ngawusangishiya futhi. Hey, ngiyabona ukuthi trust iphelile ke lana, we understand. Kodwa ke siyincenge into izibuyele back trust. And i-depression usi nje usabila kuyona nangaloso sikhathi. Izinto zakhe zasemsebenzini azakalungi. Ngibe naye umfana ngiya-communicate, yabona manje sengiyasebenza, sengifana ne-therapist, sengiyafunda iy'ncwadi ukuthi uma ngabe uthandana nomuntu one-depression kumele wenze njani. Sengi-up to date ngokuthi uma uthandana nomuntu one-depression kumele uwenze njani. And I am doing just that. Yabona wevuswa yimina ngama-quotes, ama-quotes azomnikeza ithemba, ama-quotes azomphilisa bafethu. Sengiya Canva mina ngidesigner ama-quotes mhlawumbe i-quote nje engihlangane nayo randomly. Kanti akuna-quote engihlangane nayo randomly. It was constructed by me for one sole purpose, ukuthi to revive lento ekuyena azizwe phila, azizwe owumuntu. Hey bafethu, kusanjalo ke umfana zilunge izinto zakhe emsebenzini. Ngijabule bafethu ukuthi hayi ke umfana usezokaphile impilo. Kodwa kuba khona that thing yokuthi don't you think ukuthi umfana mangabe right esekule position akuyona usezokushiya yini? Phela mina alukho uhlobo lomjolo empilweni njoba kuna 30 engalibonanga, ngibone lonke uhlobo lomjolo. Ngikwazi wonke ama behavior. So umfana angitshela ukuthi yabona manje njengoba izinto zami seyizoqaqeka nami sengiba right, sengiyazi sokuyisikhathi esi-right sokuthi manje ngenza izinto officially, ngikulobole sibe officially manje. Hayi ke nami ngijabule kumfana esho njalo, and then athi nje kungenzeka noma inini. Ake ngilindeleke, siyathandana ke manje. Kodwa inkinga la ikhona, umfana uyangitshela ukuthi hey umsebenzi wamanje unzima, like I am sinking because ngipromiswe i-probation la emsebenzini ukuthi I am on probation kule position enkulu, so I'm trying to prove myself. Nami ngimotivate umfana ukuthi hayi you can do it intontoni. Hayi umfana uyasebenza according to what he is telling me. Yabona ungisendela i-message ngo-9 o'clock ekseni engibingelela noma kuba yi-phone call emfishane, isithando sami uyaphila, hayi bengithi angikubingelele kwanamhlanje, hayi ngibhizi, yabo le msebenzini ngibhizi esipanini. Kuthi ntambama usezongifonela athi hayi angisastakile, yabona ngisastakile officeini but ngizogoduka kungasikudala. Kwaya lo ma calls angena ngo-6 o'clock, angena njalo ngo-6 o'clock ukuthi hayi isithando sami ngisasemsebenzini, ngisa 100 and kilometer ngizodriver, imakuvalwa la engikhona, and then sengiyadriver. Angisho phela sekwiposition enkulu, sengiyadriver manje, I'm going back endlini. Kuba udaba lokuthi umfana mhlawumbe u200 kilometers away, 150 or 100 kilometers away. So I'm not sure whether it's that going to be 2 hours or 3 hours. Njengoba far away efona ngo6, I am expecting ukuthi mekafika endlini ngo9 noma ngo9:30 mela ngitshela ukuthi sengifikile endlini. Ake umfana angasho, futhi nami nginqena ukuthi ngimfayele ipressure, ngitshela kade drive isikhathi nje seloke evuka ekseni ngabo6 othi ngiyemnyeke because mefika endlini mhlawumbe uyafika geze or azama ukudla or whatever, ngithi othi ngimnyeke, othi ngiyekele, let this one pass. But ngo9 o'clock noma kanjani ekseni sizokhuluma. During the day ungisendela ama-memes ngo6 uyangifonela asho ukuthi hayi ngisastakile officeini or ngiphuma kuphi, I'm far away or what. Kodwa ngo6 exactly uyafona. Ingiphathe kabuhlungu le ndaba ka6 ukuthi lo muntu akashadile nje, lo muntu we understand kwenzakalani ukuthi afone ngo6 esasendleleni but mase efika endlini akasafoni, we understand lo nto leyo. Kodwa ngiphinde ngizibe lo mcabango ngithi ngekathi sa-depressed sasikhuluma ebusuku njalo mangabe esembhedeni. Ake bafethu umjolo bakwethu, hayi umjolo awukho mnandi guys, because ucabangela umunye umuntu ekugowisa. Umgowo nje, umjolo nje uyagowisana bakwethu, kumnandi kabi uba singile umjolo uyagowisana. Ake umfana sisathandana kanjalo, kodwa angijabulile ngalama calls angena ngo6.
Yabona ngelinye ilanga ngithola i-call from a certain company ithi number yami inikezwe ulwazi Sithole. Le company ngithi mina okay why nidila ngani, ithi le company no sidila ngokuthi sifixe imoto yabo, sifixe imoto yabo, mhlawumbe mabo uscratchekile yabo lo company lawo. Ngithi mina uyithathile ni policy yena ulwazi nje engisendela nina, athi no ithathwe umkakhe. Ngithi mina ngizwanga, athi ithathwe umkakhe ulwazi Sithole. Hayi, ngoba ulwazi akashadile niqonda ukuthini ukuthi ithathwe unkosikazi wakhe ulwazi Sithole. Ayi mina ngitshela ukuthi hayi mhlawumbe kuphambana amagama nathi ulwazi bathi no ulwa ithathwe unkosikazi wakhe yini kahle ulwazi umuntu wakho yini. Isimile ulwazi umuntu wami. Adlo sisa ngiyaxolisayo kodwa mina nje ipolice ithathwe unkosikazi wakhe ngoba unemoto ezu4 unemoto ezu4 eyodwa yakhokhela le driver unkosikazi mase kuthi ezu3 na zona fully paid, so uthena ngeke akwazi ukuthatha for le moto ezu3 yathathwa unkosikazi wakhe kuphela kule moto esakhokhelwa icover. Angibe neshow ukuthi something is wrong mhlawumbe kumixeke amagama. Angisho nalolu lwathiwa ulwazi Sithole because ushade nolwazi Sithole. Ngithi hayi kumixeke amagama futhi ayikho nje sales person or salesman engakhiphi information yabantu nje just like that kalula kanjalo. Ngingambuzi ke mina ulwazi ngalento le, ngingambuzi because ngizombuza ini, ngingambuzi nje ngiyamtrusta, ngiyazi ukuthi akashadile, wahlukana nengoduso yakhe. Ake siqhubekeke sisothandeni naye ulwazi. Ngelinye ilanga angifonele ngalabo 6 emini sasikhulumile ukuthi namhlanje uzoshesha abuye. Angifonele ngalabo 6 ngangiseshaweni yabona. Wangifonela washiya 3 missed calls. Mangabe shiya 3 missed calls mengibuya sengishawa uvalo ukuthi hayibo ulwazi mangabe fona akaze hlapha shiye more than 2 missed calls. I-missed call eyodwa uyayeka ayitshela ukuthi hayi uzoyibona mase uyabuyela kumina. Mengifica kuna 3 ngithi hayi something is wrong, mhlawumbe ube ngozini yemoto or what happened. Ngicabange kakhulu bafethu, ngizama ukumfonela ucingo luvelane lingisende straight ukuthi your phone call has been forwarded to voicemail. Isaringe kanye or kabili or kathathu ubona ukuthi there is someone who rejectayo. Ngifone ifoni ya reject. Ake bakwethu ngidecide ukuthi ngilale, angi-understand lento leyenzakalayo. Mengivuka ekseni the following day ngabo 9 afone ke phela usithandwa sami ngo9 ezosho good morning. Athi kahle kwenzaleni sithanda sami izolo. Ngithi mina hawu kanti kwenzaleni, ngibona ama miss calls wakho bekade ngigeza and then ngasime sengithi ngiyabuyela kuwena kuwona icingo lami usuyalirejecta awusalibambi, what happened? Athi yena no, yena ufike wachacha kuleni camera ifoni ufike wachacha ifoni edaningi, wahamba kancane esuye ekamereni, wafika ekamereni wazumeka ifoni yalala isedaningini because bekakhathele kakhulu, kade travela the whole week, so nje uzowaphapha ekseni mangabe sekumela emsebenzini. Ngimbuzo siphome nama calls wami beka reject ubani ke, bekhona umuntu osendlini ubani lade reject ama calls wami. Athi kahle indaba ungangithembi, sengikuvulela inhliziyo ngakutshengisa ukuthi you can trust me. Ngicha mina ama calls beka reject. Athi ayikho lonto leyo, ifoni uyishile bekazo reject ubani ama calls, bekazo reject ubani ngoba ngiyazi uhlala yedwa uhleze ngifonela eyedwa, ama calls bezo reject uba. Engimtshela ukuthi mina ngikho right ngalento le kodwa I'll let it go, but angikho right, it doesn't make sense at all. Then the other Saturday, we were having a heart-to-heart conversation. Siyixoxela nje heart-to-heart conversation, siyixoxela kumnandi, you understand. Mase eyavuleleka ke athi yena ngenkathi edivorce. Ngithi mina ngenkathi udivorce, wathi kumina nje uhlukane nengoduso yakho, awushongo mina uthi wawushadile. Athi mina ngangishadile, like ngashada mina ngihamba ngayoshada, ngangishadile wangasingoduso, mhlawumbe awuzwanga kahle. Lapho bakwethu angeke ube confused if umuntu wakho akutshela ukuthi ngangine ngoduso mase ezokutshela ukuthi ngangishadile, ngeke uconfuse nje lezo zinto lezo.
engqondweni yami ukuthi kube nokuthi kanti sho ukuthi imapha amanye amanga angiqambela wona mangabe esethi phela amanga uyawakhohlwa wena umuntu oqamba amanga but lo mqambela amanga yena amanga ngikaza wakhohlwa athi yena weshadile wa divorce and umuzi wakhe nke ngubone ngihlezi nguncoma umuzi wakhe muhle athi hayi yena wayidesignela yabona amakhabethe emahle amakhethini emahle kuze kwahlotshiswa phezulu kwe-coffee table ubona ukuthi yabo le ndlu le inesandla somuntu wesifazane athi no mina ngahlala phansi ngayidesignela le ndlu but mangabe vula amakhabethe uyabona ukuthi amakhabethe a-empty akanazitsha so yona into engiconvince ukuthi hayi shuthi umuntu wesifazane akekho ngempela akashadile lo muntu because uthola ukuthi unamaplate awu-2 namaglass awu-2 futhi mangabe epheka uyakuvideo call ngenkathi epheka uyakufonela umbone badle ephekela ukudla kwakhe wabona okutshengisa ukuthi kuphekwa umuntu wesilisa. Shokuthi-ke mangabe esengitshenile ukuthi ushadile sengiyambuza ukuthi wawushada iminyaka wawushada isikhathi esingakanani uze udivorce athi yena weshade 6 months ngihleke mina ngithi hayi ngeke lwazi akukhonakala ukuthi ungashada 6 months udivorce within 6 months avelane angabe sakhuluma ifoni avale ngesithupha le kunecamera khona ngibona ukuthi nami shuthi lento le isamvusela amanxeba isamphatha kahle kabuhlungu ngithi hayi mina ncese mfethu ncese mase sishintsha itopic isixoxa ngenye itopic mase thina yazi ukuthini ngicela ukugeza izandla cause angezama zikho right bekade ngiqhumbusa ithumba ngicela ukugeza izandla ngithi mina akusiyo nje mhlawumbe indlela osokuthi ungibalekela ngayo kule conversation ade sisho bengaqondile ukukuhleka angihleki ubuhlungu bakho like it was so unusual ukuthi within 6 months ushadile waphinde wadivorce so I'm sorry it was just an honest reaction. And then uGuy throw a jab at me yabona ngendlela eyipholile yabona nje enye into nami engistrugglishayo ngayo empilweni athrow lo jab ngimchazela ukuthi hayi mina ngoba ngistrugglisha ngoba ngistrugglisha kulonto le it's a personal choice because it doesn't mean anything to me maseke uGuy yavalelisa but ngafile ngathi mhlawumbe usiyayiphindiselela kumina ngokuthi ngithi udivorceile. uGuy wethe uzowasha izandla mase uyangifonela ayi mina ngimsendela imessage ke because asafoni ngisho ukuthi ngiyaxolisa bengazi ukuthi lento lezo kuphatha kambi kanjena ngiyaxolisa it was not my intention it was just an honest reaction asethi mfethu how can you do this to me ngikuthembe kangaka I don't believe ukuthi wena ongenza kanjena mina ntontoni what because bengixoxela ubuhlungu bami ngiopen up kuwena wena uhlekisa ngabo uhlekisa ngobuhlungu bami ngithi mina angihlekisi ngobuhlungu bakho it was just an honest reaction a human reaction nje ukuthi ngireactile ngaleso sikhathi because it's so unusual ukuthi umuntu angashada within 6 months usedivorceile so ngiyaxolisa bengahleki. Then washaya unani wangakusasa ekseni uGuy la jwayele ungisendela ngayo good morning ngingawuthola good morning lashaya intambama washaya 6 o'clock no call the following day washaya unani no communication nantambama no communication then the following day usuku lesithathu kwase kuba umina ke manje esengimkhulumisa ngimbingelela ngimbuza ukuthi uyangighosta yini are you ghosting me kwenzakalani ngicela ukunderstand sibe on the same page usikwenzakalani. Umfana angisendele intahantaha angisendele iparagraph umfana engidampa ngeparagraph umfana asho ukuthi mina okokuqala ngafike ngamdampa engenzanga lutho athi ngamdampa engenzanga lutho okwesibili sengiphinde futhi ngiyamhleka kanjena yena uyindoda angeke asakwazi ukuba ihead lo muntu okanjena sho ukuthi mina ngiyibona ngingcono kunaye kubhlungu lento engimenza yona wasethi nje kumele uqaphele ungayenzi lento in future because abantu bayokwenza kambi bayokwenza doti take care sho ukuthi mina ngithathe ngokuthi lo take care wakhe uyangidampa ngireply ke mina ngithi it's so unfair ukuthi uthi wangidampa ungenzanga lutho eqaleni because ngangikutshela ukuthi ngikhala ngeattention ukuthi attention awusanginikezi yona okwesibili it was also a human reaction angikaze ngikubuyele phansi into nje ngakubuyela naphansi ngikuthanda because we are on the same team here sidlalela i-team eyodwa hayi umfana angabe sa replya sho ukuthi sekuphelile kanjalo umfana ayifundele nje anga reply sho ukuthi sekuphelile ke the following day ngimfonela umfana esemsebenzini ngicela ukukhuluma naye ngabo 4 ntambama athi yena uzoba ne-meeting abaphathi bahleli lapha eboardroom balinde yena uphumele ngaphandle ngoba efuna ukukhuluma nami ibaphi bafethu abaphathi emsebenzini wa-government ngo-4 babamba ama-meeting ake ngithi ngithule ngithi mina ungifonele ke masuqedile sho ukuthi umfana aphindanga wangifonela nami ke ngayishiya lapho ke indaba ngayishiyile ngakanjalo.
Indlela engangiphatheke kabuhlungu ngakhona because bengimthanda lo muntu. Ngize ngixoxe lo munye u-ex, ukwabona ngixoxe lo munye u-ex omnganami athi lo ex lona, lo ex usangifuna naye back. Athi yena kodwa ngizobeka phansi ama-interest wami, ngifocus kuma-interest wakho manje. Uguy uphatheke kabuhlungu. You will come around. Just when I give him time, he will come around. But you are also wrong. Ukuthi umuntu open up kuwena mase uyamhleka. Ake ngicela ukunitshela ukuthi ngempela ke after maybe 15 days it was going to be i-birthday yami. Ngiposte isithombe sami se-birthday ngiphushungile ngimuhle. Umfana akhomente kwisithombe se-birthday, akhomente ukuthi happy birthday sithandwa sami bla bla bla, inkosi ikubusise ntontontoni. Ayi ngibonge ngithi nami thank you. Afterwards ngiphinde ngiyiposte bafethu ngenze enye ivideo akhale kumfana evidweni useyinkosi yami ngiyakhumbula my wife, ngiyakhumbula nkosikazi wami, ngiyakhumbula nkosi yami ngicela ungixolele phela was hurt ngangilimele ngicela ungixolele. Hayi ngisho ngithi mina ngiyaxolela vele kade ngiyaxolela nami kade ngiyiblame ukuthi ngangihlekelani kwangemelanga ngihleke ngiyaxolisa kakhulu. Ake umfana kwaseko-9 ekhomenta lo comment ebusuku hayi good night intontontoni. Phela mina ngitshela ukuthi sesibuyelene sesiyajola nomfana senginomuntu. Kusasekuseni umfana wangithumela nje imimi amagundana abhakiwe amaningi agcwele i-tray ngihleke lokho ke aqede lapha ngisendele isithombe sakhe ngincome yena ukuthi waziwamuhle kwaphelela lapho nje communication wangaphinde akhomenta mabe ngifaka i-status athi my wife nami ke ngithi ngiyazi ukuthi uzothi ngiyaxolisa I was hurt ngenza ijoke loyo naye futhi enze the same thing. Hayibo ngithi lo mfana lo uyagulana ekhanda usenescript asibhalile ngimblockeke bafethu umfana efonini yami kuthi mangabe sengimblockile umfana ngelinye ilanga ngidakiwe ngim-unblock ngelanga ngidakiwe ayi ngikhulumeke naye ngikhulume asho athi ubambo lwami you are my soulmate intontoni angikwazi ukudlula kuwena nami ngithi nami angikwazi ukudlula kuwena futhi ngangakwazi ukudlula kuyena angazi noma le mfana mhlawumbe wenespelo rona madimoni angibambe ngayo ngangakwazi ukudlula kuyena. Ake athi yazi ukuthini this time angisafuna isiloku shona le ayisekho into exoxwayo ngiyakuthanda nawe uyangithanda ngizokusendela incwadi ngicela uyinikeze omalume bakho. Ngisabe ngithi mina what if usenda incwadi mase ke ungasafiki sengiyihlazo umkhonyana engasafikanga. Athi mina mucabanga kini ilobolo ngabe umalini ngithi mina ngazi mhlawumbe ngizwe sekuthiwa khokho 120 noma 100,000 manje. Athi yazi ukuthini because awungitrust othi le mali ngiyifake ku-account yakho mase ke uyahambisa incwadi ekhaya kini ayifake ngempela imali acela account number yami ayifake ngempela imali. Okay ngihambise ke incwadi yelobolo ekhaya. Ake bafethu vele imali ngakumina kuthi mangabe seku Thursday bezofika ngomgqibelo angitshele athi imali kuzomela ukuthi ayikhiphe angisho kumele ayikhiphe ayinikeze omalume bakhe bafike nayo imali cash. Athi senze njani imali uyitransfer back to mina noma sizoyikhipha ngize kuwena siyikhiphe because mina ngizofika Friday lapho eThekwini ngizofika Friday ngilalele khona ukuze kube easy vele omalume bami omalume bami basuka lapha eThekwini ukuze kube easy ngensenze njani sithandwa sami. Ake mina ngithi hayi iza imali siyikhiphe yabo. Hayi ngempela umfana afike imali siyikhiphe ahambe nayo imali cash. Mina ngazi ukuthi bayafika kusasa yafika amandwende uyabona angitshengisa i-attire party attire yakhe nami ngimtshengise yami i-attire yabo sesimeshene sesijabulile yabo sengiyamothi i-attire uyithungisile ngempela uthungisile i-attire unecathulo unejazi azogqwa ngaphezulu excited umfana nami ngi-excited. Guess what ke ekseni umfana ngimfonele naye angifonela asho ukuthi hayi sithando sami sisendleleni manje siyasuka sifuna ukuthi nje nivuswe yithina lapho ekhaya kini. Bafethu umndeni usugcwele kuyaphithizelwa egcekeni kuphi khona awekho amandwendwe ake afika
amandwendwe akafikanga, umfana ifoni bengasatholakali, ibivaliwe ifoni. Bekaloku efoni itholakala sesendleleni, sesiyikuphi asendi location, sikuphi manje siyasondela sithando sami. Kwasuka lapho umfana akasatholakala efonini, akasatholakala inhlobo. Inhliziyo yami iyashona phansi, umoya wami waphuka. Hayi, ekhaya bangiduduze, ubaba ngiduduza athi mntanami izinto ezinjengalezi ziyenzakala. Yo, bafethu, like it was so difficult to focus on my business after that, you understand? Ngiyazi ukuthi ibhizinisi lakho njengomntwana, mangabe kuukuthi ustressekile awuhlali ingane ungayincelisi. Ukuthi wena une-stress ingane yakho usuzohlala ungayinikeza ukudla ungayifidi, awukwenzi lokho, uyayincelisa ngisho noma kuthiwa i-stress seyakubulala. Kodwa mina lami ibhizinisi ngangihluleka ukumanage, ngangihluleka ukuthi ngilincelise. Ngigobe bafethu ngize ngibhalela inkondlo ukuthi wena uyimbokodo, wena uyinkosazane, wena uyintontoni, you are powerful, you are strong, go back to your business and fight for your business. We understand? Ake umfana lapho angithi bhaqa ngesithombe secar accident yemoto, umbala unemoto ebomvu, umbala wemoto ebomvu kwakuyimoto umbala wemoto yakhe, but angiboni the entire picture because isithombe sasigoqene. Ngaba ku-accident, my love, ngahlala kwi-ICU for isikhathi eside, ini kanjani, ngiyaxolisa ngaba kwi-car accident. Ngiphatheke kabuhlungu kathi umfana waba kwi-car accident, waba kwi-coma, khona umalume wakhe oyedwa owashona. So nje washona umalume wakhe oyedwa, omunye walimala naye waba kwi-coma, baba u3 emotweni. Inhliziyo yami ibebuhlungu-ke lento, sengiyotshengisa abantu basekhaya izithombe, ngiyokhombisa abantu basekhaya. Mangabe ngikhuluma nabantu basekhaya, kunomunye umngani kabhuti wami athi hayi man, lo mjida lo ngiyamazi, akusiwo ulwazi intontoni, sisebenza naye lo mjida, imoto yakhe ebomvu isakhona, akaze nje abe kwi-coma, akaze abe kwi-accident, usakhona emsebenzini. Uthi yena usebranch yaseScott, mina ngisebranch yaseThekwini. Ama-branch ahlezi ehlangene, futhi uyena okhiphe instruction ele ebranchini yaseScott. Ngithi mina no ways, hayi unamanga, unamasipho. Ngithi futhi awunamasipho, unamanga, not owami ulwazi. Athi umfana, angisho niyakhumbula ukuthi kade siye emcimbini kuphi ekhuluma nobhuti wami, kade semcimbini nini, uyakhumbula mngane wami, kade semcimbini kuphi, athi umngane kade sile emcimbini la nini. Shoot, it was a week after the weekend where I was supposed to be lobolad. Athi ke ngicela ukukutshela ukuthi lawo mjida lo wekhona, zikhona izithombe engayishutha nalowo mjida ngalolo langa, ayikhiphi izithombe. Ngempela ubhuti aconfirm ukuthi ngangikhona kulo mcimbi wegqoke lokho, kwakukhona lapho. Ngiyakhumbula kushutha izithombe ukuthi mina lesi ngaphuma kusona lesithombe, ngizange ngangena because ngangamazi umjida. Umfana lapho uqamba amanga, ungitshela ukuthi nje ngenkathi ekwikhoma wehamba emafini, the time esemafini webona isithombe sami nje, wethethafaza emafini abona isithombe sami kuphela, umina engimbuyisile ekufeni. I brought him back from death. Ngabe ushonile njengamanje. You know what? Ngavelane ngamziba umfana, ngadecide ukuthi ngimzibe, and I was so heartbroken. Ngaleso sikhathi bese ngifuna ukumove on, ngifocus emsebenzini wami. Mengiconsulta nenye psychologist omngane nami nje, ngisafuna ukuzwa ukuthi does she think ukuthi I need help, do I need to go through ngi-attende mhlampe nami izinto zama-psychologist. Osumngane nami, no, wena oqondene narcissist, bonga uNkulunkulu ukuthi wakusiza la ngafika la zokulobola, ngoba ngabe manje ufile emoyeni, ngabe ufile engqondweni. Guess what-ke, i-narcissist lami linevelane lifike ngempela nomalume balo, kungakhulunyiwe, kungenziwe lutho. Bafonela ubaba nje bathi ayisicela ukukubona kusasa, angesichaza into eziningi, senze i-appointment, sicela ukuthi sifike ekhaya usukhona. Azikho izinto esingayichaza manje. Mangabe bafika bacela ukuxolisa emndenini, baphethe izipho, baphethe imali yelobolo. Uyabazi ke abantu besilisa ngokuba greedy, ngokuthanda imali. Ubaba esethi nje uyalithatha ilobolo, labantu bayathandana vele, kwakuyiphutha, ethandweni kunamaphutha. Uma athi hayi ngowami umntwana, ngibizwe-ke nami ngithi cha, alihambe ilobolo, alibuyele emuva.
Kuleyo period yami nomfana kumshubesto nje, it was a period of 2 years. I've realized ukuthi ingabe ziningi izinto engayi-achieve ebhizinisini lami because ngangiyibekela u-3 years ukuthi ngizofocus ebhizinisini lami for 3 years, ngingathandani namuntu, ngingenzi lutho namuntu. Kodwa kulo 2 years usathane wengithargethile wangiphazamisa in such a way that ngakhohlwa i-main goal ukuthi mina ngifuna ukufida leli bhizinisi likhule libe strong. Ithweni-ke manje-ke ngaphora a lot of dedication on my business because mangabe umuntu onebhizinisi awufani nomuntu ono-9 to 5. If umuntu ono-9 to 5 esebenza 100%, wena kumele usebenze 300%. You need to put effort, you need to put energy entweni oyenzayo. You need to work and you need to push by all means to ensure ukuthi ibhizinisi liyakhula, liyasucceeda. Alikho ibhizinisi engelisucceed empilweni as long as you put more energy and you put effort, you put your time, uchelela lizokhula lolo business. Noma kuthiwa yiphi imbewu etshalwe emhlabathini evundileyo, mangabe ichelelwa leyo mbewu leyo izoqhakaza, izokhipha, ize ikhiphe izithelo. Cela ukuntshela ukuthi ngafocus-ke nami ebhizinisini lami, njengamanje ke ngidla izithelo. By this, I am trying to say ukuthi ziningi izinto engashifta i-focus yakho, but ungasoze wayiluza i-goal because lento le uyinikeziwe, lento le ingeyakho. Ungavumeli izimo zikudidise, zikuphazamise, ngaba ifamily, ngaba yini, ngaba umshado, but never allow izimo zomhlaba zikuphazamise. Focus on your goal and push your goal because your business is the only thing engeke ikushiye empilweni while abantu sebekushiyile libonke. Iyo appreciate the effort. The more you put effort, iyagebhuzela, iyakhula, appreciate ukuthi uyayincelisa, uyayifida, irregardless of izimo obhekene nazo. Ingane yakho ungalokothi uyincishe ukudla. Izimo zikhona, feed ingane. Ngizosibeka lapho ke istory sanamhlanje iyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu.